Na promociji u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić autor je rekao da su oba njegova djeda bili ratni zarobljenici i da su pretrpjeli to teško 4-godišnje stradanje, ali da nisu poživjeli dugo nakon toga, pa ih Ilić pamti samo po pričama bake i oca. On kaže da je ovo njegova 5. knjiga i drugi roman u kojem se prepliću dvije priče, a za njegovo pisanje koristio je istorijsku građu o ovoj tematici za koju kaže da je vrlo oskudna. I pošto nisam zapamtio ni jednog ni drugog dedu, volio sam da slušam te priče i kažem, oni su bili u zarobljeništvu, vratili su se odande, ali nažalost nisu dugo živjeli. To je bila neka inicijalna tema koja me pokrenula. Dalje sam istraživao, znači, u literaturi, postoji oskudna literatura i jako malo je pisano uopšte o našim ljudima koji su proveli rat u zarobljeništvu. Ovaj roman ima praktično dvije paralelne isprepletene priče. Jedna je priča o našim Srbima, zarobljenicima u Drugom svjetskom ratu koji su proveli rat, 4 teške ratne godine u zarobljeništvu u Nemačkoj. Oko 500.000 Srba su, što oficira, što vojnika, što podoficira, proveli rat u Nemačkoj, dok drugi paralelan tok priče govori o posleratnom teroru, znači u Srbiji i uopšte u Jugoslaviji. Mislim na teror, pre svega, teranje u seljačke radne zadruge, u kolhoze, prinudni otkup i tako. Predstavljanje romana Osvit dana 8. u Bijeljini organizovali su Narodna biblioteka Filip Višnjić i Bijeljinsko povjereništvo Udruženja Kraljevina Srbija. Roman Osvit dana 8. ima jednu posebnu težinu za mene lično kao običnog čitalaca, jer obrađuje jednu temu za koju se, nažalost, nije mnogo pričalo u ovom našem periodu. A tema je strahovito stradanje našeg naroda tokom Drugog svjetskog rata u zarobljeništvu tadašnje fašističke Njemačke, gdje je završilo skoro 500.000 naših sunarodnika i periodu posle odmah Drugog svjetskog rata, koji je ništa manje i teža sudbina ih nije zadesila u posleratnom periodu. Mikica Ilić rođen je 1972. godine u Sremskoj Mitrovici, diplomiran je pravnik, član Udruženja književnika Srbije. Objavio je knjige priča Zapadno-istočni divan i Lavirint bez izlaza, romane Povijest o apokrifu i Osvit dana 8., monografiju Selo Bosut u Sremu i radiodrame Podvižnici Pirga Svetoga Save i Đorđe Ćurčija. Priče su mu prevedene na engleski, njemački i bugarski jezik.